Yes, nk'ibisanzwe nitwa JC kuri Mwarimu TV. Nizere yuko umeze neza cyane, nkwibutsa yuko gukanda subscribe ari ingenzi kandi ari n'ingirakamaro kugira ngo utaha mu gihe dushyizeho inkuru ujye uba wa mbere mu kuyimenya. Aka kanya rero hari inkuru ziri kugenda zica ibintu hirya no hino, ndetse ni inkuru wasanga ku bitangazamakuru byose. Ni inkuru y'abantu 12 harimo abapolisi 7 ndetse n'abasivile 5 bafashwe kuri uyu wa gatatu tariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021. Polisi ikorera kuri sitasiyo ya Remera mu karere ka Gasabo ikaba yerekanye abapolisi 7 ndetse n'abasivili 5 bakurikiranweho icyaha cyo kurya ruswa ikabakaba hafi 350 ndetse n'ibihumbi 500 mu gutanga permin cyangwa se uruhushya rwo gutwara rwa burundu. Polisi ikorera kuri sitasiyo ya Remera mu karere ka Gasabo ikaba yerekanye abapolisi 7 bakurikiranwe icyaha cya ruswa, mu gihe hakurikiranwe ibindi byaha byaba bifite aho bihuriye n'iki cyaha. Polisi ikabivuga yuko aba bapolisi uko ari 7 bagiye bafatwa mu bice bitandukanye ndetse no mu turere dutandukanye kuva ku itariki 25 kugeza ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 nibwo abapolisi bagiye bafatwa. Ni mu gihe aba bapolisi uko ari 7 harimo umwe ufite ipeti cyangwa se bose ndabona ko ari aba officier. Hanyuma muri aba bapolisi uko ari 7 bagiye bafite amapeti atandukanye. Ni ukuvuga ngo abapolisi uko ari 7 umwe afite ipeti rya CIP, mu gihe 3 bafite ipeti rya IP cyangwa EP, mu gihe umwe kandi muri aba afite ipeti rya IP. 2 basigaye bakaba ari abasageti cyangwa se bafite ipeti rya sageti. Abapolisi bakaba bakurikiranweho icyaha cyo kurya ruswa abaturage cyangwa se abantu bifuzaga gukorera permin, kimwe bita uruhushya rwo gutwara rwa burundu, permin de conduire définitif. Abapolisi rero bakaba bakurikiranweho ibi byaha, mu gihe ibi byaha byaba bibahamye bakaba babihanirwa n'amategeko, mu gihe kandi abapolisi uko ari 7 bose bahakana ibi byaha. Hanyuma hakaba hari abatangabuhamya bemeza yuko nyamara babahaye amafaranga menshi cyane, mu gihe hari uwavuze yuko yatanze ibihumbi 350 muko yijejwe yuko adatanze ayo mafaranga adashobora kubona permin. Ni mu gihe kandi abandi bavuga yuko hari uwabahaye ibihumbi 500 ko nawe yari yabwiwe yuko aramutse adatanze aya mafaranga adashobora kubona permin nk'uko bisanzwe bikorwa. Umuntu niwe wikorera permin akayibona, akayikorera, agatsinda cyangwa se agatsindwa. Yes, mu gihe rero abapolisi bagiye bakurikiranwa ndetse bagiye bafatirwa mu bice bitandukanye nko mu turere twa Muhanga, Huye, Nyamagabe ndetse na Gasabo. Abapolisi rero bakaba hari n'abagiye bakurwa i Rubavu. Yes, guhera ku itariki 25 kugeza ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 nibwo bagiye bakusanwa bose hamwe bafatirwa rimwe, maze bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ikorera i Remera mu karere ka Gasabo. Yes, nizere yuko wamaze gukanda subscribe ndetse ugiye no gukanda share ugahereza n'abandi. Nkwibutsa yuko gahunda ari za nkuru zigenda zitungurana cyangwa se utuntu n'utundi, inkuru z'abastari mu binyamakuru ndetse n'inkuru zifite aho zihuriye n'ubukungu. Yes, nitwa JC, kora subscribe ndetse ukanda share uhereze n'abandi bamenye byinshi.